Good morning. Good morning, August. Good morning, everyone. Today, quite powerful PowerPoint presentation called LibreOffice की impressive कनो तो से I am a partial lois lapunina revision no in a punna go revision no tung punna to home se go I first the gi quick no the whole starting the go so kuna PowerPoint presentation natraga LibreOffice se kuna open to ge har kanda magi khoi application da sangaga open to ni natra fast ko adu se plug close to singe se hana ko close to sile di matung da LibreOffice Impress da lai open to natra open to ka da khoi select template ina pa ma template to select to bi hare to gun to draga su kai kai su ga di okay ni ko adu ina ai ki template se select to re khalasi template me da select to rasi DNA से ही select करोगे का open तो okay सी form से लाए सी form से दे ला kan da khona lai sing sai som na kan gi left side ki kan do in ban close to sing re ka master slide view the side panel side panel se lai this is mang re ga su khona thi phang dare mang re hai na kam da kham bi si view da sang view da sang kan da panel mem jaw ri ka side panel le status bar le view tab bar hai bam su le ri ka smaina si gi le ri ba kan sing je si dai khuna toolbar ka mem ma si na ba yari ka le ngorang gi adi mamang gi previous khoi class phau da khona tam gri se hai ri ba si gi slide si gi ko khona duplicate samning ba slide sang ga duplicate sam jai natraga side su duplicate ke icon jaw ri ka khalai da nas le duplicate के icon से नम नम आई duplicate से बजाई सेम जगह से फास्ट से सीधा कोई कनो खत हाबो से heading का title से title से दे heading से दे कोई की मफम खुदिंग मक ते use तो दुरोम ने को अदर अमद हाफो रगा से करियन हा जे कोई कनो दम हार से का लमजिंग मैरान हा कोई से मै टाइप दा एकाडेमी लमजिंग मै एकाडेमी ने हसले मखा से दे हाप तरीका अदो ओके सीधा फुटर गुंबा hab hu bagi masu jing si ko slide te laga de lao de si de la si de lao slide te lao okay insert te lag piro duga footer header de la si duga si de koi header se hapsil si magi that kano se tham si ko that time hamning ga si hab yare नत्रगा डेट से हाफ हो गया से लोग तो की यारे का अदुगा फुटर द करी टेक्स्ट इनिंग बनो नंबर ऑफ स्लाइड का सिंग से लोइन हाफ यारे फुटर द खोइना समथिंग का गुम खर इरे से का feel free to contact us again at 00404848 यारे को मैं तरोगे apply to all तो सिलेगा कितने स्पेस से कितने याद दबा माले को insert header footer और जो किसी e से contact us का e रही चन्ना न sorry e से just का अदुगा इना apply to all तो सिम कैसे ले को अदुगा next हाई बेसिकली मया इसी देखो चेंज करो तुम ले लेने ट्रा सेंटर की पोर्शन से मतलब खुद ही मतलब चेंज करो ले लेने हीटर का फुटर का सीधे माना का ले लेने तो सीधे कोई ना डुप्लीकेट नंबर का इना ये डुप्लीकेट खरीदने से हो जाए को 7 डुप्लीकेट ले लो सेंटर का वो का नोंग सेम से को अदु हजू से सीधे कोई ने लाइसे करा इधनो को मथंग जेंग से राउंड नंबर को फर्स्ट साइड की जेंग सी कहीं नो न्यू नी सिने कहीं नो open ni sina save tau bagi ko save tau silam okay triple si da lai youtube to lai ko aduga the last thing is that 4 august ha mage ko fu 4 august ki khogi extension amuk select tawrasi extension se khoi la kan da sida
PowerPoint presentation ko PPT Excellers ko save to singare ko next ta kaino ai gi PDF ta convert to bugi ai PowerPoint ne same PowerPoint se PDF ta convert to bujai ko sida PDF ta namaga export as PDF ha ka da PDF ki maming se piraga save to sin dum yare ko PDF ta sum phangamani ko yeng si ko se lak piro triple si de lao YouTube ta lao adui mathang da PowerPoint presentation PDF se le kale sagi presentation 1 2 3 4 5 6 7 ka PDF ta okay andi matung da sina print koina print tawbagi ni ko print command pinning bedo control p number sare si leire na aduga next na cut copy adi copy ge cut paste aduga copy paste ta cut leire copy leire sina paste leire ko hai bising se koi si never kan loi yar ni gari im thoji leibe male ko next sida leire ko gi brush ko clone formatting ko undo redo mathang la si aduga khoi gi sigi background se yeng si ko ubra something change to bring view makha da khoi gi kano gi graph ki adi koi portion khara draw to ning se ko sidagi khoi to bu ya ni ko grid display to honing ba to honing da ba sidagi sum ya ni ko loina adu next da mo china display view aina pam ba gi format aina display to ning ba se list ki style da to honing ba ko se sumaina sai kano se somna ka da gi slide to ko adi aina to honing ba mawong du da sum onthong onsing dum ya ga di unning ba jengning ba do adi list to kam dam na leibu ko ba du jeng ba gi du ga sina next na kaino master slide jeng ba yai ko okay adedi next start from slide show to bani ko sina F5 makok tai to bagi karian dagi shift AS5 ko ai gi slide show du da kari hapsin basina ko gi se kono hapsin bai ni table hapsin bai ko image insert to bagi ko slide se mutang muthachi ko okay image insert to bagi khoi hana khangare na tra sina video and audio insert to no bagi कोई इमेज इंसर्ट तौनिंगे कांदा सिदा क्लिक तौबिरो अपाम्बा इमेज में कदाई देने लोबिरसी को सि लौरे खलसी को ओपन तौरे सिदा हापसन बे यार को दा हापसन लगा कोई साइज सेमदोक सेमदिन दम यार नत्रा सोम साइड द सिंगगना सांगदुरानी अदुगा अप एंड डाउन मागी सिबो लौरे खलसी सिमाई सेम लोय कांदा खोय कइदो सेव तो बिरमु यारे को नेक्स्ट मु यंगसी नेक्स्ट ता खोयना स्टेलाय वीडियो एंड ऑडियो को वीडियो एंड ऑडियो से खोयना हामनिंग बे लैरगदी सिसु हापसिन बे यागनी को सिदा वीडियो प्लेबैक कम लೈ से ता हापसिन सि को सिदा यावरे साइज किदंग सेमदोनिंग बा किदंग पिकनिंग बा चाहनिंग बा साइड को सब माने सेमदोक सेमदिन लोय यानी नत्रा करेन पिक्सन थमंगे नन मसा का हपसल मेने को सेव अमु तौसिले यारी को मैम स्लाइड नंबर 3 द लाइ ग्राफ हापगी सिद लाइ ग्राफ हापगी ओके सिदा कोने डेटा सु पी बे को अदुबो डेटा से हजे कोई सेम खोप मैम म लेबनिना से कनो से थमसी ग्राफ से कितन अंडू तौरो अदुगा मागी साइज माउस से यार को मैम से सेव तौसिलसे ओइ कइनो slide number 3
slide number 3 gi save tawsile yare ko slide number 4 sida leisina kaino insert text box ko jengsi text box insert as kaina sai sida e never text box ne ko okay text box e never dune box ko sigi text box ni ko text box de koi handa gi myam pare omega gi symbol number la leisina kaino special character ko kogi special kano myam am leidi se dollar pound adu sida have ko more character sang jengsi ka ke lege na ko tin myam se loi lei hari basigi special character sing se akhon apamba akhon insert ta tawning basing do ko unum happy ram ya gani natra agi kano dugi matungina daka oi budugi matungina okay adu sidagi ina agi kano se yakta sum na tawbagi practice tawbagi kano se hapsilam asi kadi hapsilam asi ta hapsilam kadi mayang no khangdi ko insert tawsila थोड़े का चुमें इससे तो रिवर नो सी कोई साइज के का सेम सु यागनी ने रा साइज सेम बगे सो कोई सोम न कंदगी पेनियन सिदा संगा मथंग मथंग मयाम म लेगे को अदुगा नेक्स्ट के ने से फ्रेम फोन वर्क को से सिसु सेट तौसिल से अदुगा कोई नंबर 5 ते ला से नंबर 5 ते ला का अंदर सिगी साइड तो काइनो फोन वर्क से येंगो फोन वर्क से सपोज आई नसी के फोन वर्क से करम बखन सिगे अमे त खलो राउंड का था बस हनगरा नत्रगा ओके फिल्म की कनो के टाइप ता कास्टिंग था भी टाइप ता को सी लवर से ओके देखो सुमाइन अदो सिगे फोन वर्क से ये फोन वर्क से कोई ना undo today na text am ira matung da text ta apply to busu yaram gani ni khali ko natraga na sigi mathaki khogi kano se sei copy dum to silage type amung tawna da nam ko sida phone work se apply to bu yabe ko lawro jada bro फोन वर्क है दम लाए को सी अप्लाई तब यागनी को होना जागी सी फोन वर्क की स्टाइल से अप्लाई तब यागनी अदुगी कोई सीधा चंगगा हेल्प लेरे हेल्प तक करी है भी जिंगसी क्रिएट ए फोन वर्क कमाइना क्रिएट तब दुने इफ यू डोंट सी ड्राइंग टूलबार उधरगदी और फोन वर्क टूलबार को व्यू सी लेरनी drawing toolbar or framework toolbar this का phone gallery dialog okay स्माइना मैम लगे edit phone work का okay सी मैम से पार अगर ले रोगे का phone work से कदाई दे कमाइना सेम गदबनो है बदसो कोई नेक्स्ट क्लास ता मुझे मिन सिका सिम ले रे ए मथंग मथंग पुल अप राउंड खतक लामगे तो बुनी का लिंक का hyperlink sina kaino hare ga dinga sai koina sida ina piriba kano se word se sida click tawra kanda kogi net ta internet connection tawra ga di kogi browser ma do open tawhanna bagi ado ene link pi bagi ni ko jingam sira ma sang ka jingam se ko suppose sida ina amjing mara academy ne search tawre na tra amjing mara academy search tawu matam da sida thore का थोड़े बस की लमजिंग मेरे एकेडमी से की आइना कनो से लिंक अमा तौनिंग बस कदाय दन साइटोन मणिपुर इन थोड़े इशू माही कॉल ओके यूट्यूब की चैनल से लौरे खलसी ठीक चैनल से लौगे क्लोज ऑफ सिंगर के अदु ngасai khoi gi sida pi ri se sida link de lai sida link hapsin biro ko adu ga play okay sida connect tawgrabani ko si lai number 6 ta ko kana ma to pa ha ba si kaino show draw functions ko kari function no jing si
Okay. Let's say ni kamba da kanoda kogi okay. Draw se so and draw. Go. Sigi so draw se something kagum khara select tor kanda duga jinga se slide ano slide ki duplicate sembagi slide delete tawbagi ko andu muga tawsilangai number 6 ki sida ha yare adu matungda sina kaino yango sina khogi layout tu ne layout mayam khogi somda left side ta kan yaw basing do sida toolbar da si fangi ko sima si dimension kari ko edi magi sida kano khram thu yawri khoina kano se apam ba dida ka oiba matam da use ta tawna na shape ko adidi next rotate tawbagi alignment gi okay khogi alignment ko alignment do center oibagi left oibagi right oibagi natra alignment sinda kaino matang sida toolbar mayam amasu yawri ko khoida ka oiba nang line color tawning bagi ko adidi background gi fill color background color tawning bagi tra kina shape low bagi okay aduga sida khogi shape khram su yawri tra sina khoina diagram gumba taw kanda connection tawning budo ko adugi di sigi khogi arrow sing si so khoina diagram je kanda connection box amaga connect tawga tangning ko matang yawi ko adugumba da use ta tawna na bako sidana duga shape mayam triangle gi rectangle gi khogi rhombus ki kari gi la kano so shape mayam su leire ko hari ba mayam se khoi loina mag use tawu yagani ko point ko aduga sida sumu jingse si setting ni next kaino properties next kaino slide transition se kaino ngara khoina nahana khoina si na gi singdun ntra slide transition wife ko edi khoi angang singna yamni interesting oiba yamni interest oiba dum ba kaino ni ko si ko lele adudi next na kaino animation ko animation si de khoi gi kano ma han haptragadi ko mana je and then to add first select slide element am select to biro di matung animation do hap sai ni ko sina kaino sista na khoi gi master slide mem le sa khona first open to kan thorok pa slide show mem do sida le ko next style ko text ki style mayam do ko text ki style ko adi matung da sina ha koi gallery ko gallery sida ko gi arrow gi aina pamba idi matam gi ta ka ora koi matung ine arrow si na ninga ko koi sida gi dum lobu yani ko ke sida thangji lo sai ko thangji la ga nang na size to nga sai gi arrow sida changchi la ga size to dum sem yani ko nang ya pamba du matung ine e ko the bullet hai kana khoi khange akoi kano da word processor da tam gare bullet si ko bullet sing to khoina apam bullet dum thangjila thamak yan ko computer gi khoi gi peripheral di sum so tawning bu khoning ba sido sida CPU leire CPU sai na sini ko si thangjila pa yadui ni ko sana magi diagram sida gi joina apam se si box se thamninge khalo use ta tawninge aine use ta tawning se kada wa jaga da hamning bunu sai semlo semjin semaga dum si na ba yani ko adedi yam na leiri ko khoi environment gi symbol na kano da mayam la leiri photo ko finance leiri people ki leiri ko ai basically mayam se transportation text ki save ko the symbol the sound ko ai basically mayam se khoi na apam tu gi matungina si na ba yagani yani ko mayam sise koi object ngak tani hai bo object sing chei kano sile hapsil laga loina mak use to ba si yagani ko
ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯟ ꯈꯛꯇ ꯇꯧꯊꯣꯛꯁꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯁꯣ ꯍꯥꯏ sina ngasa ko graph tu ni natra mamang sina first ki ko image hapsin ba duni mathang sina ko audio video hap duni sina ko na graph hap ki duni natra next hap ki do mut khre ko sep ta tawrum mari natra andu gu mo tawrum mari adu mathang da ko insert ko q box hap me arrow hap me ko sina ko na kano ma ko gi music am hapsilam ba duni ko click to exit okay so na ko na PowerPoint presentation se sorakpa am ko sorakpa am kamai to shem gani ha se adi nahang kai class se ga tor kan da PowerPoint presentation se am khangi ko the practice fajana tawraga khoi loina helakani ko PowerPoint presentation gi practice tawbiro adai excel gi so khoi excel practice dum fajana tawri ne khalle the khoi ms word natraga khoi ge word processing ka si mayam se yamna khoi cover tawsile khala se khoi syllabus se ka and makha ta bada khoi na triple c exam gi yeng ka dawi se ka syllabus tong ta open tok jara ke introduction to the internet and the www ka sidel la asiu ko sige basic computer network natra sida koi mathangi next day da gi di sida koi focus taw hokse ko sisudum jam thuna je loi gi ne khali ko dai di email mathang laga koi internet ane lai se hojik khoi myam si nei ba internet se kadai dagi horki bu do ni lai se ko number 1 kadai dai kamane la ke mane local area network hai local area network LAN si da khoi kan ba mong de la ke kan da khoi gi ngai ko kai myam question ga lai na bar kho pai thoi dong na jing hong da reng da jing gi ko good morning sir ma'am PowerPoint presentation ki matang da question gum lai ra ga di ko ai sum sai kai kana se thoi jong na yeng udare sum class to sum ayam ba portion do revision ki type sum paising gi bai ko adum masidi ma'am internet kumba ko ngo sa pet wali sum salam se world wide web kana live internet kana live idi ko gi se ko hojiki matam dadi angang sing se gi surfing web ka su yamna ko yamna hai gere hai tar yam hai sing gere ko popular search engine ko searching on the internet download web page search engine ase kai no si matang da hapetang ngasi se khoi discussion to minaram si ko search engine से मैम करी मान के से कोई ना www.google.com है google.com से करी नो को मैम ना है Google दबु संग दिए कोई ना थी बुक खुद मुलो इन फंगे को Google से लाई गुम्बनी ना रा Google द फंग दबम तले को adu bokona aina haning budi Google se line nate ko Google se kai na Google se search engine ne ko search engine asagi ste la khri ba ko gi search engine hai ba word se lai se popular search engine hai se search engine se ko gi am lai ko khoi me am uri se Google khatani uri se ko Google nata ba to pa Bing gai ba lai ko Microsoft ki Bing ding se ko da lai se this is search engine in Microsoft kin ko sina Google gi search engine sina Microsoft gi search engine atai su lei ko khoi da gi na most
powerful oiba mayam na khwai dagi sizinaba se Google ni adi matungda Bing sisu sizinai ko mayam na ko ado search engine sida koina data se search tawrakanda kamai tawraga lai no sini kom sukam jamba mayam se bu Manipur gi oiro adedi ase suppose enemy me thisiba ai thisiba ko Vision samhari link in the thore business and Delhi India professional profile ko this suppose click to oi hing Facebook the thore natra GitHub the lai ko ade dise ate ga ga de lai bhumi harbra me simitika kadai de no kana hapsin no khang de ko sana hapsin ba myam am su lakani madhubani ko asima they help my little brothers second kitto ko SS Mabati ko T India Academy smaina magi ai la kano se mayam ma thori ko aduga just image ta click ta tawruga so ai ge mari leina ba image dum thora ngani ko sida ma leire ani leire ko sida su leire khoi myam gi mix ta ba ma so to toina sigi image mayam sigi khogi data mayam se kadai dagi ko mana pura aga show tori no have question nam chu lai aduga search engine asina kari no search engine se dekho na se just example no Google lore adu search engine se kari no ha gadi search engine se koi na any kai gumba data am ko koi computer world di sida e sing data loin hai ko any data am koi na de adugi maram da khangning go matam da search engine se chang silaga koi search to bu yai ko search engine chang silaga koi search to bu yai adu search to kan da koi phangani ko hai riba phangai ba kano se data se kadai dagi line no ai LinkedIn gi account se am kuire koi login tau da ba hana di am toy na kano torom bani adu kadai dagi phangai no hai kan da number 1 da khoi gi kano dagi sina GitHub ki ni khoi gi se ai kano ma drawing to no na ba kano puthora ke board ama mayam website hai di khangi ko website su mayam khang ganen khale hoje jiksu ai sida website ama dum sagat na bo honari ko khoi sida tamfa group 5 tawra ma kab semak ba horok boda ngai ri yam wat li ko lo singa do tamfa group se hoje ai sida work to ri ko gi free time da website ni ko gi e-commerce ki site oi dini sigi tamphagroup.com hai ri se se ko gi e-commerce ki website ni website se da ka oi se kai no ai ngai gi search engine se ko tang na bo khon ko mayam de explain to na bo khon na ko da website ta ki hana la ke ai gi sigi tampha group hai website am mai ai hu semi hai bo website se ina sem ba lo ra kan da search engine da nasai gi sida la kan da sida se suppose tampha group file be tampha group file na thi ra ko matam da na tu si tamphagroup.com ai thora dra sigi sida hoji kai kena map to thora phajana thro tari ba yam phajana mamut ta na tho alak pa na trega se ina thon gi roi thingjin ga su yari ba ko asida kamaina ko gi search engine da kamaina la anduino haibu gi ni sida ina tamfa group se semaga thamme aina semaga thammi se mayam da khangan ge haina di mayam da uhan ge haire ga di na trega ai gi se jawal content sing ai da jawal image ai gi maming se Google da phangan ge haire ga di na trega Bing da phangan ge haire ga di se Google da na trega Bing da chalaga submit to bum da ka ori se example noina hair se Google ne khala se sidai gi ka tamfa group se lai re TG gi da jawri ba data content mayam se Google da chalaga submit to du ni ka submit to ba se gi data goding Google da chala ina submit to du na te ka sigi manung sida khoina program gi matung ina khogi gano da na robot.txt haina file ma jawri ko hai file da ai gi gano se Google gi robot na lakpa da permission da allot to kholu loina set to ga thamgani duna
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯑꯦꯂꯣ ꯇꯧ ꯑꯁꯤ ꯇꯧ ꯑꯗꯥ ꯇꯧ ꯈꯔ ꯇꯧꯔ ꯁꯦꯝꯃꯨꯒꯅꯤꯀꯣ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯇꯤꯛꯁꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯁꯦꯝꯃꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯨꯒꯜꯒꯤ ꯔꯣꯕꯣꯠꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯇꯤꯖꯤꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯒꯜꯒꯤ ꯁꯔꯆ ꯏꯟꯖꯤꯟꯗ ꯃꯤꯅ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯗꯇꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯗꯇꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯔꯣꯕꯣꯠꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯇꯤꯖꯤꯁꯤꯗ ꯅꯩꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯀꯣ sida nainara ani sida nainara ba matung ko so the adu nainara ba matung da mana kanu se laura ni ko hadi data se sida gi data se loina laura google da thamani google da sig data myam se loin thamabni na kanu se namu kai dawra ka kan da khoi gi user myam se hadi internet surfing toriba myam se namu kai dawga kan suppose sida e haiba nupa malaiba e haiba nupa sina google da visit tore google da visit kamai kawe www.google.com haraga sangai haiba google sida sanga matung da masina ko sagi tamfa group se sida and search tawsile search tawbom du da enter tawsile aduga search tawra kan da sagi google na sida gi tg da gi laga logi ba data mayam do adugi marukta siga mari leinaba data makai pull up mi du da show tawgani ko haiba sarkan sing ko first sina sida request tawrure aigi kano se data sing location view haina google sina mkhong laga response pi boina sida musang sile check tawrame okay magi data se lobo yai haina taw kanda magi data mayam se google da pura ga loin thamjile google gi database ne lei ko database se koi gi data collection tawraga thambam ne hai riba database sida changsil loina thaname sida loin pura se thame se thama matung dei di hai riba data the content mayam se from the koi internet ka surfing tawriba mayam sina sida google da laga search tawriba search tawraga data se phadi aina khangning ba adi wangu harasi wangu gi maram da khangning yai se sida koina google da changaga search tawruba yariba ko google da changaga search tawroni search tawra kan da ngasagi google na collect tawraga thamiba data mayam do sigi search tawrak pa isi mane request ma tawrai ni wangu gi matang da habi ro haina ko google na mung ngasagi sigi data mayam sigi mana search tawraiba word to gi matungina sigi mi sida response pirak tuini response se kadai degi no ko sida magi database da data mayam store taw thameba dudagi yani ko anduna google na se kem na te ko google na se koina search engine ni ko search engine SEARCH search engine ko yeah google se koina kesum na te search engine ni bing na se search engine ni ko search engine is software system designed to the carry out web search ko so na koina sigi ko gi chapter se sida mayam man nei na mina se surfing web search engine internet ka adai this a popular web browser ai se karino internet explorer ends ka adai this the chrome lai mozilla lai ka operator kanu ga ne lai ka hai de sigi mayam se kari no se koi nei na mina si loina ka internet the concept of the internet and www ka world wide web application of the internet application mayam lai ri ka website address and the URL introduction to the IP address ka ISP lady internet ki protocol lady modems of connection internet hotspot ka koi phone da am si nari natra Wi-Fi LAN cable ka broadband USB T3 ka si myam se koi kari no se link minute si ka adu myam ngasi gi disoi de losin se aduga kana go mo question hangba yauraga de yum check toromge tom क्या अगस्त सर प्रोटोन मेल कमदौन सिजिनगनी हाइबदो अमता हाइबिरम प्रोटोन मेल हाइबा अगस्त नै प्रोटोन मेल हाइसे को जिंगसि का प्रोटोन मेल सिमदे इन थेंगरक्तरि का मखन मैम लेबने end to end encrypted email service
सिदे कनो ने जीमेल की टाइप ने ईमेल सर्विस ने proton me your privacy in the default proton host is a server Switzerland so all users data is protected magi plan lairangani ko paisa di service to gi charge nangi email ame lobada lupa su kaina hari budo lowraga paisa do piraga magi account ma create tawdu borangani khanbada sita asima pricing laire adi gmail gi na koina free da si na ba yai haibane adugo proton gi sina koina proton free su lai get proton for free ko mail plus sidana magi kano hore ko email address ama ko sigi service je kan da adum lobby u yani ko faida di loisilasi ko mayam ngasi di sida hayeng amuko mu